Garai batean, Bizkaia, Kanboinoen eta Oñatiarren artean banatuta zegoen. Botereak eta lurralde honek aurrez aurre zituztela. Burdinazko eta zuzko garaia zen, baina baita sustraiez eta leinuez ere. Bizkaitar herri baten arima sortu zutenak. El viejo fuero trajo orden y equilibrio. Bajo el árbol de Guernica, los vizcaínos encontraron un símbolo de unión, de justicia y de palabra dada. Han ulertu zuen Bizkaiak bere indarra ez zegoela zatiketan. Eta han sortu zen Bizkaia lurralde gisa. Hiribilduak Bizkaia berri baten taupadak izan ziren. Sortutako hiribildu bakoitzean etorkizunerako promesa hasten zen. Portuen, merkatuaren eta gizarte bizitzaren etorkizuna. Aquellas nuevas villas no solo eran núcleos urbanos, eran auténticos motores de transformación. Maria Díaz de Haro, Bizkaiko anderea, Bermeo, Lekeitio eta Portugaleteko arima fundatzailea izan zen. Ikusmen, botere eta itsasoko emakumea. Bere bultzadan mundura irekitako Bizkaia sortu zen. Con determinación y una mirada puesta más allá del horizonte, entendió que la fortaleza de Vizcaya no estaba solo en sus montes, sino en su capacidad de relacionarse con otros pueblos a través del mar. Burdina berria heldu zen, aurrerapenarena. Trianoko trenak, minak eta portuak, herriak eta metxak lotu zituen. Aro berri baten hasiera izan zen. Bizkaia eraldatu egiten zen, aurrera egiten zuen, hazi egiten zen. A lo largo de los siglos, este hierro se convirtió en una marca de identidad. Las ferrerías trabajaban día y noche. En los puertos, las cuadernas de los barcos se impregnaban del salitre y del sueño de llegar más lejos. Cada travesía no solo llevaba mercancía, llevaba el nombre de Vizcaya más allá del horizonte. Eta bultzada horrekin sortu zen Diputazio Jauregia ere, autogobernuaren, ahaleginaren eta modernitatearen ikurra. Mila bederatzieunean, Pablo Alzola eta Luis Aladren arkitektoaren begiradapean jauregi bat eraiki zen aurrera bidezko espiritua zuen herri batentzat, bere burua gobernatzen jakin zuena. Cada estancia del palacio cuenta una historia, la de un territorio orgulloso de su pasado, pero decidido a mirar siempre hacia adelante. Una historia que resume en colores la esencia de un pueblo completo. El trabajo, la unión, el esfuerzo compartido, la armonía entre tradición e innovación. La luz que atraviesa sus cristales es la misma que ha acompañado a Vizcaya a lo largo de los siglos. Clara, decidida y siempre viva. Ez da jauregi bat bakarrik. Museo handi bat da. Bizkaiko nortasuna gogorarazten duen eraikuntza monumental.
aurrean beiratea artea baino gehiago da. Emakumeak Bizkaiaren alegoria, oreka, indarra eta itxaropena adierazten dute. Inguruan, lurrari, itsasoari eta etorkizunari forma ematen dioten gizon emakumeak. Denak argi beraren pean. Aurrera jarraitzen duen herri bat.